Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdgacı Rozi. Washington'da sözlerimiz bugünkü İslahı 2022 yıl 5. ayının 27. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetten söz açıdığım bolsak, vatandaşım bugün yana Amerika avazıda saksı hüccetleri qayta ilan qilindi, yoki qayta emas, davamlıq ilan qilinyapti kayni-kaynidan. Men bugun shu to'g'rida ishga parcha leksiya tayyorlab keldim. Oxirida anda vaqtimizni qarab, sizlar bilan birga muhokamalab boramiz vatandoshlar. Endi hozir Jungoning o'zining vaziyatini aytganda 25-kuni lekin bütün mamlakatga Jungo mamlakatiga 100 ming kishilik ekran suhbat yig'ini ochdi. Bu yig'in iqtisod to'g'risida. Hozir shu to'g'ri-to'rbatlarda g'ulg'ula andan markaziy hukumat bilan lekin o'ttirasida, masalan, markaziy hukumat deganda Xi Jinping bu to'g'rida hozir tashviqot ministrligi, tashviqot bo'limi bilan lekin ilib berayotgan faoliyatlar o'ttirasida farq paydo bo'lganligini xabar qilishdi. Bugun undan keyin to'xtalamiz vatandoshlar. Anda Antony Blinkenning so'zlagan nutqi to'g'risida hozir Xitoy to'rbatlarida 3 xil tarjima. Masalan, Tayvan tarafdan bir xil tarjima, maxsus Tayvanga munosabatli qism. Onda Amerika ovozi qisqacha 2 abzasdek bir narsa berildi. Ham buning asosi Uyg'urlarga munosabatli qismini Erkin Asiya Radyosu Uyghur bölümünün muhbiri Cuma Efendi radyoga beripti. Biz nazarband qilingan Uyg'urlar bilan birga debdi. Lekin Xitoy tiliga Uyg'urlar to'g'risidagi bu nutqning mazmunlari tarjima qilinmadi vatandosh. Shunday bo'lsin, biz uni tuvanda muhokama qilamiz. Bugun men sizlarga so'zlaydigan leksiyaning mavzusi mundaq. Səpsətilərini paş qilish kanalı. Paş qilingan Şinjan saqçı hüccətləri ösək emas və yoki səpsətə emas. Mavzulu xəbər 5. ayının 27. günü Amerika avazının Xitay dil proqramımızda elan qılın. Xəbər mundaq başlandı. Köpçüket. Sən tilg'i elib ötken əhvallar, yəni köpçüket, Jungo'ga qarşı kuchlarning Xinjiangga qora chaplashning yangi misoli. Ko'pchilik sapsata tarqitish, o'sak tarqitish dunyoni oldiy olmaydi. Ko'pchilik Jungo tashqi ishlar ministrligi muxbirlarni kutib olish yig'inida bayonotchi Wang Wenbinning so'zlagan so'zi. 5-ayning 24-kuni. Endi maqalaning yoki xabarning rasmiy boshlanışı. 5-ayning 24-kuni yana yangi bir turkum Xinjiang maxfiy materiallar pash qilindi, oshkorlandi. Bu hujjatlarning mazmunlari Jungo hukumatining Xinjiangda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlar qaratgan zo'r ko'lamlik nazarband qilish jarayonida kishilik huquqqa tajovuz qilish cinayetlerini tafsili aşkarlab berdi. Xinjiang saqçı hüccetleri deb atalgan bu hüccetler Xinjiang saqçı tarafından torbetlerden bir nefer hacker qo'lga tushirdi. Jungo hukumatining Xinjiangda mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarga va boshqa millatlarga ziyonkashlik qilish xalqaro kishilik huquq tashkilotlari tarafidan insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb bekitildi. Amerika, Kanada qatorliq davlatlar hukumatlari irq yo'qotish deb belgiladi va bekitdi. Uzundan beri Xinjiangda jazo lagerini tadqiq qilib kelayotgan Germaniyalik olim Adrian Zennes en avval hakkerlarning qo'lidan bu materialga erishdi. Bu hujjatlar nazarband qilingan bir necha ming Uyg'urning suratlarini
Әмді бір қысам hökumət organları hüccətlərini öz içigə alıdı. Bu hüccətlər saqçılarning gap anlamağan, davamlıq vəqə payda qılğıcı və keçişqa uringan, hətta saqçılarning qoludan qural yaraq tartib elishqa uringan, nəzərband qılınğıçılarni etib öldürüş belgilemelerini aşkarlap verdi. Hem de Cumhuriyet Partiyası Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikomның sabıq sekretari Çin Çuango'nun içki cəhətdə sözlügen notuklarının keçki orunğuçılığa keskin halda ok çıkarış, ok bilen etiş, avval ok etip öldürüp ondan dokalat kel degen buyruqlarını mı aşkarlap verdi. Bu hüccətlə və sürətlə işidə bir qismləri nəzərband qılınğan kişilərin soraq qılınış jarayonida bağlanğanlığı, kişənləngənligi, qolları çatmı çetilğanlığı, bütün qurallanğan saqçılarning, yəni kaltak көтәргән saqçılarning sürətli görünüşləri, Cungo hökumətinin Şinjanda, müstəmlika Uyg'uristanda jazo lageriga münasibətlik söz ibarələri, yəni bu qattiq nazaret qılınıyatqan lagerlarni kəsbi texniki tərbiyələş mərkəzi, bunun içində özü xalab oqışqa gələn kursantlar var degan səfsətələrini rədd qıldı. Bu qətam saqçı hüccətlərinin paş qılınışı Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Komiteti Komissariyaki Vali Michel Bachelet'nin müşahapda Cungoni ziyaret qılğan vaqtıga to'g'ri keldi. Davomini anglashibdi.